Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Mafije. Sa vama je Stefan, danas ćemo igrati, samo da smo stali, trebamo da dođemo do našeg danskog cilja. Tamo ćemo trebati da se nešto raspitamo kod nekog mafijaša i da pretučemo jednog boba. Postavljajte pitanja. Sad nas juri policija zato što smo napravili prekršaj, ali mi nećemo da čekamo da platimo kaznu, nego bežimo. Policija je iza nas. Yeah, but I almost got my ass kicked. I lived through the war just to die at Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified. Okačio sam i novi video Minecraft. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. Tek lajkujte ako vam se sviđa teksture u Minecraftu. So, what's the story with Brewski? Tekstura u Minecraftu je dobra. Deals with stolen cars. Spent some time inside a while. I heard he used to stick up gas stations back then. You gonna make him pay the cleaning bill for your jacket? Nah, I'll let that one slide. I do a lot of business with the guy. Sada smo stigli do ovdje, bila je malo pauze, vidjet ću da to u obradi videa se ne vidi toliko, ali vjerovatno hoće da se Hey, you vidi. just got an out of hand piece. That Mike's a pussycat compared to some of the guys I've met since he shipped out. You'll see. Gdje ćeš? Vidite tu malog šuškanja, vjerojatno će ga opet, kažem, bit će ga u svakoj epizodi dok ne vidim šta se dešava. Izvinite ako pošto zbog šuškanja ja u Sony Vegas u obradi videa smanjim totalno zvuk i kada smanjim zvuk ne totalno nego ovako smanjim zvuk do neke malo veće granice, znači više ga smanjim nego što ga pojačam, a posle toga kada ga smanjim onda se šuškanje manje čuje, a igricu malo bolje čuje. Ako ste ne razumeli što god da sam rekao, nije bitno. Ja mislim da sad trebamo da idemo do kuće. Ovdje mi pokaže da idem ovdje, ali ja mislim da je gost. Postavljajte pitanja da me čuti sa video. You're hungry, there's some food in the refrigerator. You're hungry, Vito? Take whatever you want. Sad ću nešto da pojedemo. Eto. I onda ćemo da odemo da spavamo. Pošto tamo ne može, on hoće ovdje da spava, ne znam ni ja zbog čega tačno, ali tu hoće da spava. Ovo ne može se brza. Čuo sam da neki pratioci naši
hoće da skinu mafiju, ali ne znaju kako i hoće da je kupe. Ja preporučujem da je ne kupuju, pošto možda bude skupa i ne mora da bude skupa, možda bude koliko hoćete jeftina. Izvinite. Ali Those pledges. ne bolje da je ne kupujete, mislim, možete ako vi hoćete da čuvate kolekciju, da imate igrica ili čega hoćete, ali bolje je da ne kupujete, da ne bacate pare uzalud bez veze, nego lepo uđete na Google ili preko The Pirate Bay ili preko većina programa je bezbedna, mislim neki nisu, ali većina jeste. Uđete u Pickaxe ili ne znam, The Pirate Bay i skinete, ukucate Mafia 2 i onda kliknete Game. Vam izađe video, na primjer. Ček da vidimo gdje je. I onda skinete Mafiju. Ne znam da ću ostaviti link. Pošto sad iskreno da kažem, mrzi me da tražim linkove, pošto imamo dosta da snimamo, nismo izbacivali dosta dugo video, tako da sad što smo ovo izbacili nekoliko videa u toku jednog dana. Snimili smo nekih 7, ali 4-5 videa u toku jednog dana. Tako da ćemo da ih izbacimo u skorije vreme. Izbacili smo 3 videa, ja mislim, skoro, ne znam, juče valjda. Danas ćemo isto da snijemo neki video. Pišite nam da li da snijemo kantere, da li da snijemo neku horror igricu i predlažite koju horror igricu da snimamo. Slendermana možda, od horror igricu Slendermana, ne znam, Outlast, 1, 2, Left 4 Dead, možda, ne znam. Nešto kaže, preporučite neku igricu koju da snijamo. Ili će ja snimati, ako može multiplayer, onda ćemo zajedno i Miksa i ja, a možda samo i Miksa snimati. Tako da, ništa ne obećavam. Ne, dobro. Sad ja mislim da trebamo da idemo do nekog kao... šta je ono... Pored vode neki... kao, ne znam... neka fabrika, ne znam, prodaje automobila, nešto rade, uvek su... ne znam, u pocket. Tu ćemo imati dosta misija kod te fabrike, evo vidite, građevina, ne znam pojma. Imat ćemo dosta misija i sa Joeom ovim kod te fabrike, idemo prebrzo. Nema veze. Nasvirat ćemo gdje se pomere. Da li ne mogu da ih stignem? Ne, šta to radiš? Ja sam htio dole da skrenem. Dobro je što nisam. Sada ćemo svirati ovima da sad sam trebao dole da skrenem. Sada ćemo ići ovamo. Opet nazad. To sam trebao da skrenem.
Tako da sada ćemo dole da odemo i bit će malo dosadna misija, treba ćemo da tovarimo neke kutije na neki transporter, neki kamion, neki glupost od kamiona. Treba ćemo da natovarimo na njega kutije i te kutije ćemo trebati, nećemo sve kutije sigurno, ali neke kutije ćemo trebati. Sada ćemo ovdje se parkirati. Tako. I Bože. Sada ćemo malo da požurimo. Trebamo gore u stepenicu. Sada ovdje ću da pričam nešto nebitno. Ako skinete mafiju, gledajte, ako ne znate na primjer neku misiju, samo gledajte, samo gledajte video bilo koji. Evo, ovo je slika, na primjer, takve slike se mnogo teško nalaze i to je kao, ne znam, časopis, neki Playboy i što više kao nađete, to ste kao uspešni. Ima, ne znam, mnogo stripova, ali to je mnogo teško da se nađe. Sada ćemo probati tamo kod kutija da dodamo. U vezi tih stripova. Ti stripovi se, kao što sam rekao, mnogo teško nalaze, ali su super. Sada ćemo trebati ovo, da trebamo onaj kamion. To je malo dosadno, malo više, mnogo stvari. I nećemo moći da trčimo uopšte. Poslije ćemo trebati da odemo do tamo što ovdje čvrka ovaj brodić. Ovo je mnogo dosadna misija. Ali snimati normalno. Sve misije će snimati. Pišite nam da li da snijemo ih sa nekim drugim Joe, na primjer. S Joe, na primjer, kad bi snimali, to je mnogo teže sve od ovog normalno. Samo što ja mislim nisam sniman. Da, Joe nije bio u zatvoru. Evo ga auto. Evo ga tamo kada vidite. Gledamo na desni ugao. Evo ga tamo. Ne bi sad. Malo je dosadno. Misija je dosadna. Pišite nam šta treba da popravimo. Što bi trebalo da popravimo u našim videoklipovima. Šta možemo da dodamo. Šta možemo da izbacimo. I to isto. Kako ćete? Mi smo izgleda nezadovoljni ovim parama što ćemo mali da dobijemo za ovaj dosadni rad. Ide sporo zato što su nam teške kutije, ali kada neko drugi nosi kutije i vi ga gurnete, malo ga samo pipnete, ono ga pušta kutiju i kutija se lovi. To mi je mnogo smešno, pošto vas kako god da vas gurne, vi ne možete da ispustite kutiju, jedino ovako vi da je stavite sami. Ja mislim da je ovo zadnje kutije. Da više neće ovaj hteti da nosi kutije, pošto je stvarno naporno. No, ćeš li više. Čujete brodove. Ovdje je kao neka luka. Ajde više, gdje smaraš. Tako.
Da li još trebamo? Ne treba nekad. Gdje je sad onaj lik gori je? Postavljamo novog lika da se bijemo. A onda ćemo tamo sa... ne znam kako se nešto zove. Lik, on je mnogo kao najjači ovdje. Dobit ćemo velike pare da se bijemo protiv njega. Što treba oko ili šta ne razumijem. Evo ga ovaj, mislio sam nego ubrzamo. Trebamo da ga pratimo. Vidite, piše mu levom uglu ekrana gore. Pisalo on je. U stepenici ne može brzo da ide kad je oko neki spoj ispod njega. Vidite, kao svi normalni idu po 2 stepenice. To je isto realno, pošto ja po meni, na primjer, svako ide po 2 stepenice, niko ne ide po 1 stepenicu. Uvijek idete, valjda, kad se penite uz neke stepenice, kad žurite, idete po 2 stepenice. Bar, ako ćemo logički strane. Ovo neće da nam kaže gdje je Bob. Bob je onaj crnac tamo, što sedi na onim kutijama. Sad treba da se bijem. Normalno prebit ćemo. Stvarno normalno. Jedan udarac, tako. Znaš, žuri, tako. Da će nam da pare, daj nam pare. Svako će da nam da pare, neki neće sve da se biju, kao ovaj primjer. Pošto sam mi ovdje glavni. Hey, pal. Derek needs you to pay the fee for the bar. Sad ćemo i njemu kažem nešto. Yeah. I must have forgot or something. Next time, try to pay on time. Ovaj neće Okay? sve da se bije i odmah vam daje pare. Sad ćemo morati kod ovoga. Hey, Derek needs you to pay the fee for the bar. Sure, here it is. I don't want no Ovaj se stvarno plaši, nema problema, kaže da će nam duplo. Evo ga i Bob. Sad fight protiv njega. Najbolji deo kad odete u zatvor. I tamo naučite da se bijete profi. Vidite kako je sad sporo. Spor je, ne zna se bije. A u zatvoru sad, na primjer, ja odmah udarim, ne čekam ovoliko, vidite koliko sam sad čekao. Ne čekam toliko da udara, nego odmah, čim se onaj me omaši, ja odmah udarim i to je to. Po meni na desni klik vam je jače udarate. To je po meni. Evo jači udarac. Sad ću šutiti nogom, to. I pobjeda. Sad će ovaj da se dere. Ne može se brzo. Anybody else got a fucking problem with paying for the fucking barber? Niko ne smije da se suprotstavi. I sada idemo kod onog čovjeka da kažemo da smo pretukli Boba. Dobra igrica. Stvarno realna. Na foru GTA, mislim GTA je rađen na foru ove igrice, zato što je GTA moderniji, a ovo je, tako da kažem, zastarelo. Here's the money. Tako. Dobro ćemo. I dobili smo neke pare. He wants you should meet him at Freddy's. Protiv njega, on će da nam bude poslao neprijatelj opasan. Ovdje će da bude neka pucnjava. Ja sam to, na primjer, mislio prešao i jedno sam prešao. Ne znam zbog čega, znači, po meni je to teška misija.
ali moguće nešto spriječiti normalno da. Da, jednom sam skočio odavde i poginuo. Nemojte nas kačiti. Odakle, nikako. Uskoro ćemo da završavamo snimanje. Sad vidimo dok je treba da ide. Tako je daleko. O, jesmo daleko je. Dakle, trebamo da idemo. To bi bilo to za ovu epizodu. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i pišite u komentarima da li da krenemo snimanje neke nove horror igrice. Pišite koje horror igrice ako hoćete, koje uopšte, da li kantere da snimamo. I za sada, pozdrav!